بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. musidɓe julɓe tedduɓe en yetti Allah tabaraka wa ta'ala yettore dow handi e yettede en jarnimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarore ɗo foddi e jarnede en duwanike annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam mo Allah nuliri yurmede. Allah tabaraka wa ta'ala moƴƴori e meɗen tawnugol en jeynugol en e mofte makko. Allah tabaraka wa ta'ala arsikimo suɓede ɓurne e dow windere nden, arsike kadi yottingol ndulu Allah ngun. Kanko annabijo on sallllahu alayhi wa sallam, miɗen toro Allah yo Allah ɓeydu jamɗe kisiye e dow makko, o ɓeyda jamɗe kisiye e dow yimɓe bele bo makko, o ɓeyda jamɗe kisiye e dow denndangal sahabaɓe makko ɓen, o ɓeyda jamɓe kisiye e dow kala julɗo arɗo taabi ka islamu tabande makko no haniri noon ha ñande Allah roni ley ndin. amin. Haray siɓɓe an tedduɓe sutiɓe lam fewdo ɗo ka mbodo meɗen, ka lawol kisal ɗerol meɗen ngol andanɗa hoorema, eno walliti en moƴƴa fii no famiren kaɗo diina, anditiren hoore meɗen, anditen cosane meɗen, yewten fi ko addi en aduna kon woni kaɗo diina islam ka Allah tabaraka wa ta'ala tagiri en sabu muɗum. O suɓi kaɗo diina yo wonu diina ko rewire, o taggi en, o suɓi en, o waɗi en e makka. hiɗen toromo kanko Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah accu en hara ko en julɓe ha ñande o ƴettiti en hara ko en julɓe. Musidɓe sutiɓe mbodo on ɗo ko yewtere raɓɓinude inchallahu heɗen e nduɗo lewru teddundu barkundu, lewru suumaye, lewru ndu andanɗa hoorema Allahu tabaraka wa ta'ala no waɗi moƴƴereji e heewuɗi e mayru. heno jeeya e moƴƴereji ko Allah tabaraka wa ta'ala waɗi e nduɗo lewru kon, baraji e teddungal e moƴƴere ko wodani neɗɗo horuɗo suumaye kon. annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallama o maaki: man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. kala wo horuɗo nduɗo lewru suumaye, o hori ndu e dow himo gomɗini Allah, himo habbiti baraji makko ɗin ka Allah tabaraka wa ta'ala, o yafante konko ardino immorde e bakkatuji makko ɗin. hino jeeya e moƴƴereji ko marɗen e nduɗo lewru suumaye, ɗeɗo naafe ɗe wonɗen naafude, woɓɓe no naafude darɗe 13, woɓɓe no naafude darɗe 12, woɓɓe no naafude darɗe 21, ko wiyete kon salatu tarawih. oɗo salatu tarawihi ko wiyete naafe kon, ko wiyete naafila kon, ma naafe ɗen annabi meɗen muhammadin sallllahu alih w sallam ɓe maaki kala naafuɗo ɗe, o tabiti e naafugol ɗe ha ñande juldaɗu ndun yi'a, ɗum woni ha ñande suumayeru ndun lanni, haray bakkatuji makko ko woni hakkude makko e Allah kon o yafanama. ɗum woni man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. kala naafuɗo nduɗo suumayeru, kala dariɗo e nduɗo suumayeru, o totti ɗeɗo naafe, o juuli ɗeɗo julɗe naafe ha ñande juldandu ɗum yi'a, e dow himo gomɗini Allah, himo habbiti joddi ndin ka Allah, haray o yafanama konko ardino immorde e bakkatuji makko. musidɓe julɓe tedduɓe, ino jeeya e moƴƴereji ko Allah waɗani en e nder nduɗo lewru suumaye, tawde fewdo o saayi ɗo wonnoɗo en tampinde on, hamba en, mortina en, fawa en ronditagol pankareji immorde yeddugol Allah tabaraka wa ta'ala, immorde woppugol nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam, e ƴaggalngol mawɓe meɗen ɓen, e salagol dewal ngal oɗo cheytane gaño meɗen ɓalejo
fewndo ɗo nini himo sheena, fewndo ɗo himo calla, himo soka. Allah tabaraka wa taala no waɗi mo en prison. Allah tabaraka wa taala fewndo o no callimo, no marimo. Dambuɗe aljannaji ɗin fof fewndo o saayi ɗo no udditi. Allah tabaraka wa taala no udditi dendagal dambuɗe aljannaji ɗin jeetati. Dambuɗe giiteeli ɗin kadi jeeɗiɗi kadi Allah tabaraka wa taala no fermiɗe gila ñande goo suumaye ha ñande juldandu yi'a. E ɗum ɗo no joli e maako annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ida kanat awalu laylatin min ramadana suffidat shayatin wa futihat abwabu ljinan wa uhlikat abwabu niran. so tawi woni jemmare aranere ko wiyete kon weetay hoore ñande suumaye dari gila nden ñande ha suumaye ma e juldandu ndun yi'a haray cheytanuji ɗin fof hino calla, ɗi fof hiɗi jolka, ɗi fof e majji hiɗi naɓa kaso gila e mawndu ndun kiikalaru ndun ha e cheytanuji to so koye koye murtinayi koye koye yeddinayi Allah tabaraka wa taala fof e mum fewndo ɗo haray hino soka. E hoore ɗum kadi aljannaji ɗin ɗi fof e majji hiɗi uddita. ɗum woni abwabul jinani maftuha. dambuɗe aljannaji ɗin ɗi fof e majji hiɗi uddita. aljanna on no mari dambuɗe jeetati. dambuɗe giiteeli ɗin fof fewndo ɗo hino soka. giite ngel no giiteeli ɗin no mari dambuɗe jeeɗiɗi. ko ɗum woni yurmede Allah nden fewndo ɗo hino huuɓiti en, moƴƴere Allah nden ino e dow meɗen e nder nduɗo lewru suumaye. e torki Allah tabaraka wa taala yo Allah arsiku en wawugol jogitagol nde ɗo moƴƴere harande bonirari en. no jeeya e moƴƴereji ko Allah tabaraka wa taala waɗi e nder nduɗo lewru suumaye musidɓe julɓe tedduɓe, tawde golleji ko golleten kon fof e nduɗo lewru ko wona farilla kon en heɓay baraji wa golluɗo farilla. bimana baraji ko goɗɗo golli e suumaye tawi ko gollal naafeyankowal, gollal sunnayankowal, baraji maggal on ko baraji farilla mo goɗɗo golli e nder lewru ndu wona suumaye. ko honɗum woni nde ɗo yewtere, si tawi a golli gollal islamu yankowal e nder lewru suumaye tawa ko sunna yankewal, baraji ko windanteɗa kon ko baraji farilla yankoji, mi mana ko baraji farilla woni ko windanteɗa e golle ma sunna ka suumaye. e ɗum ɗo kadi sowanede ɗiɗo baraji duubulane mbar jaari ndin heɓa ɗiɗo moƴƴereji, ɗum kadi no jeeya e moƴƴere nde Allah tabaraka wa taala waɗani en ka nder lewru suumaye ɗo. haray administrateur ɓe ɓen windanay en numéro en téléphone on wonɓe landade ɓen le 622 27 11 67. ɗum ɗo woni numéro on inchallah. allahu tabaraka wa taala no waɗani e moƴƴereji heewuɗi, moƴƴereji ɗi lellata, moƴƴereji ɗi fanɗa e nder nduɗo lewru suumaye. eɗen andi eɗen heewi nande waajotoɓe no waajo nun wi'a wonde suumaye sappo arane ɗen ko yurmede Allah, sappo hakkundeje ɗen ko hafranal junubaji ɗin, sappo sakkitorde ɗen ko rinɗinede daaɗe ɗen ga e natugol yiite. haray ngun waaju ɗon si tawi ngu dambama e annabi sallallahu alaihi wasallam wi'ama ko nelaɗo maaki, haray ɗon ko paljol. si tawi yewtirama tun fiino famora, haray ɗum ko rerɗingol yimɓe ɓen e wakkilare, wona nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko maaki ɗum. awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa itqu wa akhiruhu itqu min an-niran. wonde sappo numéro mo yiwɗon sengo dow ɗon on Lamzo Ba, kon woni numéro an on le 622 27 11 67. wi'uɗen wonde wi'ugol wonde suumayeru ndu sappo arane ɗen ko yurmede Allah, sappo sakkitorde ɗen ko hafranal junubaji, sappo hakkundeje ɗen ko yurmede Allah, eni sappo arane ɗen ko hafranal junubaji, walla sappo arane ɗen ko yurmede Allah, sappo hakkundeje ɗen ko hafranal junubaji, sappo sakkitorde ɗen ko rinɗinede daaɗe horuɓe ɓen ga e natugol yiite.
ngol konngol ɗon ngol sellaga e annabijo sallallahu alaihi wasallam wona noon woni ko ɓe makiri ko honɗum woni ko ɓe maaki ko honno ɓe makiri kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki si woni jemma arano suumaye gila ñande lewru ndun yi'a naafa fi horugol bimbi ha ñande juldanu ndun yi'a kadi woni suumaye lanni jemmare be Allah tabaraka wa taala o jippina yurmede makko nden e dow jiyaɓe makko ɓen o takka ɗon kadi hafranal junubaji ɗin kadi ɗum woni yafanagol ɓe bakkatuji maɓɓe ko ɓe waɗi kon o takkana ɓe ɗon kadi rinɗingol ɓe kadi ga e natugol yiite ko ɗum woni redemption Allah tabaraka wa taala o ridima ɓe mana o redamta ɗum woni o rinɗina daaɗe jiyaɓe makko ɓen wonɓe horde suumaye ɓen e natugol yiite en andi yurmede Allah nden no arde hafranal Allah ngal hino arde rinɗinede daaɗe ɗen kadi hino arde annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe sakkitori makugol wa dhalika fi kulli laylatin min ramadana ɓe maki awa ɗum noon ko e kala jemmare suumaye wona sappo arane yurmede sappo hakkudoji hafranal sappo sakkitorɗe rinɗinede ko yurmede nden wo hafranal ngal wo rinɗinede nden wo ga e natugol yiite ɗiɗo tati ɗi telloto ɗi jippoto e dow jiyaɓe Allah ɓen kala jemmare ha ñande juldandu wiya ɗum woni ha ñande suumaye lanni hara nde ɗo moƴƴere ko enen jeyi nde ɗo yo Allah tabaraka wa taala arsi ko en wawugol jogitagol nde musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e moƴƴere ko Allah tabaraka wa taala waɗani en e nder nduɗo lewru suumaye Allah tabaraka wa taala waɗi lewru ndun mazra'atul khairat mazra'atul sawab tahdhibu nufus Allah waɗi lewru ndun ndu ne'ay wonkiji men ɗin ndu eltay en ndu wowtinay en moƴƴuki korka kan wowtinay en moƴƴuki korka kan wowtinay en ɗoftare korka kan wowtinay en ko wiyete kon gomɗinal e kulol Allah mi mana korka kan ka chansay en korka kan ka ittay en ka ellaji ka adda en ka moƴƴereji mana korka kan ka moƴƴinay en ka moƴƴinay jikkuji men ɗin ka laɓɓinay wonkiji men ɗin ɓawo ɗum moƴƴinay kadi ko wiyete kon jikku suluk meɗen on eɗon andi yimɓe ɓe fof ka suumaye ɗo haray no wuufi gonga no moƴƴi jikku no woni okkoɓe no woni yurmeteɓe no woni rewoɓe Allah wakkiliɓe tinniɓe hakkude jangoɓe Qur'an e heɗotoɓe Qur'an e ɓe andanɗa hoorema no ɗuɗɗina jantagol inde Allah tabaraka wa taala masha Allahu hino itta sadakaji fewndo ɗo ko ɗum yimɓe ɓe woni ka nder lewru suumaye ɗo e fa kullu dhalika dalil bi anna shahra shahru tahdhibu nufus ɗum ɗon fof ko tindini ko woni dalil ko tindini ko wonde nduɗo lewru ko lewru ne ay ndu wonkiji ɗin ndu elta e wonkiji ɗin ko shahru tahdhibi nufus ko shahru mazra'ati taqwa wal khairati wal barakat ko lewru ndu andanɗa hoorema ka yimɓe ɓen cultiva ko lewru ka yimɓe ɓen e remata ko lewru ka yimɓe ɓen faggoto ko wiyete moƴƴereji ko wiyete kulol Allah e ko wiyete barkiji heewɗi Allah tabaraka wa taala yewten e ayje ɗen ka suratul baqara o wi kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun o wi hey kono yo gomɗimɓe ya ayyuha alladhina amanu hey kono yo gomɗimɓe kutiba alaykum siyam farlama e moɗon horugol ngol eɗon andi kutibaji ɗin ka alqur'ana ɗi fof e majji Abdullah ibn Abbas maki o ten amu firugol ɗi furida sabu firo majji ala sina furida ay kutiba alaykum furida alaykum windama e dow moɗon ay farlama e moɗon Allah tabaraka wa taala farliri e moɗon horirgol nduɗo lewru suumaye wano farlirano noon e dow ɗiya moftaluji attinoɗi on o wi la'allakum tattaqun belajo on hulay Allah belajo on ko si on jaɓi on hoori on reeni korka mon kan on ayni korka kan on piiridaka hiɗon hoori on yennaari tiwɗon hiɗon hoori on taƴodirari hiɗon hoori
e bi mana on shirkari hiɗon hoori, on gollirari fenade hiɗon hoori, on wonari seeditotoɓe fenade hiɗon hoori, on reeni korka mon kan hanka moƴƴi, hande kadi on wonay huloɓe Allah tabaraka wa taala. hada huwa mafhumul aya, ko ɗum ɗo woni faamu aya on wano jomiraɓe gande ɓen jantori noon. la'allakum mon ko waɗi ha ngal laddi ɗon peut-être perhaps o wi belajo ko tawde hihino woodi hooroɓe kono tawa alanaɓe horugol ngol sina heege ñalliro e ɗonka. annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ma yada'u aw fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam on mo tertaki wolugol fenande hino hoori, o tertaki gollitirgol fenande himo hoori, haaju Allah ala e ko terti ñamete makko on kon. o tertike ñamugol, o tertike yarugol, o tertike tuuyoji makko ɗin gila ka feeral fajiri hanka mutal nange, hanka natugol jemma on, o ñamari o yarari, o tuuyinaki e ɓengu makko ma moodi makko. kono noon o tertaki wowlugol fenade e gollitirgol fenade e huwirgol e hutorgol fenade fino o wuurira e dow tagu Allah ngun, ma o seedito fenade hoore penale woleteɗe. si neɗɗo wawari ɗum noon korka makko Allah jaɓata. fi o tertiki ñamete makko e jaram makko, si o tertaki fenade nden Allahu tabaraka wa taala ƴettatamo korka kam. Suleiman Jallo, assalamu alaikum. I love you for the sake of Allah. May Allah bless you. En toriki Allah tabarak wa ta'ala habbaka Allahu alladhi habbabtani fihi, on Allah mo yiɗi ɗalam fi mum yo kanko kadi yo yiɗe. Wi'uɗen annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko nimɓe holliri wonde si neɗɗon tertike ñamete makko on o tertike jaram dan, kono o tertaki fenande nden, gollitirgol fenande nden, wowlugol nde e seeditagol fenande nden, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. haray Allah ala haaju e fihi mo terti ñamete makko e jaram makko, ɗum haaju Allah ala e muɗum. ko ɗum waɗi ɗen hani renade julɗo no taƴi julɗo musidɗo muɗum imo hoori, julɗo no gollitirde fenade, no seeditade fenade no hoori, julɗo no yaade shirka, julɗo no ɓaaɓi talkuruma bakanwol himo hoolori ɗum himo hoori, julɗo no jindude ka kawtal waddidira waɗa baddi fena hakkundeji julɓe ɓen himo hoori, julɗo sonnajo no taƴi sina mum ma hiɓe taƴodiri hiɓe hoori, ma himo taƴi modi makko ma modi makko no taƴimo hiɓe hoori. ɓeɗo fof ko wonɓe ñallirɓe, ɓeɗo fof alanaɓe laysa lahum fi siyamihim aw laysa lahum fi sawmihim illa al-ju'u wal atash. ɓeɗo ɓe ala e nder korka maɓɓe kan sina heege e ɗonka. ko heege e ɗonka woni ko wonani ɓe nder korka maɓɓe kan, wona dow baraji. haray koye wattan haqqil moƴƴa ɓay pellet ko wonɗen hoorirande korka e sattude muɗum ko faale heɓugol welaye Allah tabaraka wa taala, ay ko faale natugol aljanna, ko fiyo Allah yarlo en o wele en o naada en aljanna, torki Allah yalla waɗan en joni noon haray miɗo yewta ɗo fi dambugal moƴƴere nde Allah tabaraka wa taala udditani en ka suumaye ɗo. dambugal molanangal e nder moƴƴereji ko woni kon e nder suumaye, ko tawata si a darike a huwi ɗum, mi darike mi huwi ɗum, en darike en huwi ɗum, eɗe mari moƴƴere heewde ka Allah tabaraka wa taala. honɗum woni nder moƴƴere nden tawayne si a huwinde a wawinde Allah hokkima feere a hunnaninde, haray a heeɓi ka heɓa moƴƴere heewde. ko honɗum woni nder moƴƴere ko iftaru sa'imin. Muhammad Makka fello laho, I love you too, may Allah love you. toriki Allah yalla tabaraka wa taala kadi yiɗe no yiɗi ɗala noon. si neɗɗo o hoori o wakkilike mo horude suumaye on, o wakkilike ha o huntini horuɗo, bimana o horuɗo huntori ngel makko, o horuɗo huntori ko makko,
haray o heɓi moƴƴere nde anndanɗa hoore ma nde lannata wiyete iftaru sa'imin annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi falahu mislu ajri sa'imi gayru annahu la yunqasu min ajrihi shay'un. Allahu akbar. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo huntini horuɗo himo mari baraji yeru ɗinɗi horuɗo mo huntini on heɓayno ɗin ka korka makko e hoore kanko huntinɗo horuɗo on o ɗuytantake, yani kanko horuɗo huntinaɗo on o ɗuytantake baraji makko ɗin hay fuyi. ko honɗum mi faala wiwde ɗo Mujtaba Diallo nen Saleh Sow, God bless you all, longue vie à vous aussi. ko honɗum mi faala famindege nder oɗo hadis. Annabi sallallahu alaihi wasallam d'abord hadis on ko authentique, ko hadis selluɗo, hadis mo anndanɗa hoore ma o ardirari e damal hay gotal e dame ɓe hadise lo irta. Hadis on ko hadis selluɗo. ɓe maaki kala huntinɗo horuɗo himo mari baraji ko on horuɗo mo huntini heɓayno kon, sabu ko huntinimo kon e hoore on horuɗo mo huntini ɗon fi kanko huntinɗon himo mari yeru baraji mo huntini on ko heɓayno kon, mo huntini on kan ɗuytantake hay fus. C'est à dire si tawi a huntini horuɗo o heɓayno baraji gila 70 ha 100, sabu darajaji baraji dewal ko fuɗɗi ko e 7, koye darajaji 7. Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu anhuma o maaki wallahi lakad sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ani daraja. o wi mi landike nelaɗo Allah fi ko wiyete daraja. o wi wo ko wiyete daraja kon la darajatun wahidatun khayrun min ad-dunya wa ma alayha. o wi wonde nelaɗo andinimo kanko Abdullah ibn Abbas wonde ko wiyete daraja kon daraja goto no ɓuri aduna ko woni hawre aduna kon fuu. mi mana daraja ko hunde nde wawata jonnude misal mum aduna ɗo no fotata, ko moƴƴere heewunde wiyete daraja, ko grade towuɗo. ko wiyete daraja ko rif'atun lidarajat wa mihwatun lidunub, ko townede ɓantanede darja, ɓantanede grade ka Allah e mehanede junubaji ɗin, ko ɗum wiyete daraja. Mouhammad Dianso wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zainab Sadio Balde, merci beaucoup aussi, qu'Allah vous bénisse aussi. e daraja goto no ɓuri aduna few ko ɓantede ka Allah, mehane bakkatuji ittane, ko ɗum wiyete daraja. joni noon daraja dewal neɗɗo o fuɗɗi koye darajaji 7, si wona korka. korka kañum ko fuɗɗi ko 70 ha 100 ha e guluji 7. joni noon si tawi a huntini neɗɗo horuɗo, baraji ko heɓayno kon, darajaji ko heɓayno kon woni darajaji makko ɗin ko 17, ma 70, ma 100, ma guluji 7. ɗin ɗo windanteno ɗon Allah ƴettay wa ɗin e nder ko golli kon o windane e hoore kanko ƴettaɗo e juuɗe mum on o ɗuytanaka. cela veut dire mathématique wonɗo ɗo on, calcul wonɗo ɗo on ko Allah tun andimo. goɗɗo no jogii buuɗu 70, himo jogii piiji 70, ɗin ƴette e juuɗe makko. goɗɗo goo jonne tawa himo luttiri ɗi kadi e juuɗe makko. ko Allah tabaraka wa taala tu waawi ɗum. donc hare musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo toro en yen tinno e finden toɓɓere ɗon, tinno ɗen wakkilo ɗen e huntingol julɓe ɓen. mi haala noon ɗo goɗɗum, wallahi no woodi yimɓe ɓe andanɗa hoore ma, haray hiɓe maapi ko ɓe sulloro, hiɓe maapi ko ɓe huntoro. no woodi yimɓe tawoɓe ɓe gaynanay hoore maɓɓe, hiɓe wawi sullinde hoore maɓɓe, hiɓe wawi huntinde hoore maɓɓe, kono circonstance ji goo no ara ɗi heeda ɓe gayi capacité huntagol. honɗum mi fala wiide ɗo, wano Conakry ɗo woɓɓe iwa e Madina, ma iwa en ville, arano hotude wano Koya, ma Dibrika, ma Mafereya, ma woɓɓe no arda Kagbeling, woɓɓe no arda 36 Lansanaya,
donc ɓe hawra e embouteillage. Si goɗɗo wi saare en ville 16 heures wonde 20 heures hara hewtari Kagbelin ma hewtari Simantiri wonde. siko yahowo koya woɓɓe hewtoyi wo 22 heures ma 23 heures ɗum woni 10 o'clock o 11 o'clock pm si ɓe hewta ka maɓɓe hara ɓe ka hoore laawol ka nder embouteillage ji trafic on walla otoje ɗen ko ɗuuɗi kon. E joni noon leyɗe goo no jogii systéme wano leydi Sénégal ni kamɓe ɓe aray ɓe wulna kafe ɓe turba boyri ma ɓe waɗa gosi ɓe waɗa gatoje welɗe e tamaro ɓe ara ɓe daro ka kare fuurji ɓe habbo ɓen wonɓe ka nder embouteillage ji ɓe ara ɓe serva ɓe ka nder oto ton ɓen taƴa ɓen hunto ko joddi hundi. Si tawi goɗɗo huntoringel maɗa ɓaawo ndi joddi ndi wiɗen ɗa heɓugol yeru baraji makko ɗin e hewre ara o ɗuytanaka ko tawi kon Allah no tagi malaikaɓe golle ɓen ɗon ko du'anagol neɗɗo huntinɗo goɗɗo. ko ɗum waɗi du'a on ka sunna. si a huntori ngel goɗɗo ma a huntike ka goɗɗo ko ya du o wiya aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. aftara indakum as-sa'imun Allah yo horuɓe neeɓu huntagol kamum. wa akala ta'amakum al-abrar Allah yo ɗiggamɓe Allah heewu ñamude ñamete moɗon. wa sallat alaykum al-malaika Allah yo malaika ɓen heewu du'anagol on. bimana Allah yo ɗiggamɓe Allah yo horuɓe hunto kamum, Allah yo ɗiggamɓe Allah ñamu ñamete mon, Allah yo malaika ɓen juulu e moɗon. malaikaɓe ɓen si a huntini horuɗo ko ɗo duwaɓe du'orana e ma. aftara indaka as-sa'imun wa akala ta'amaka al-abrar wa sallat alayka al-malaika. Allah yo horuɓe neeɓu huntorde ngel ma, Allah yo ɗiggamɓe Allah ñamu ñametema, Allah yo malaika ɓen duumo e duwanagol ma. ko ɗum waɗi enen kadi Konakri ɗo e duɗal meɗen e talibaɓe meɗen wondaɓe yi anen inisiyugol nden feere ɗon wano Sénégal, Mali, Nigéria. no julɓe ɓen warrata non ɓe ara ka kare fuurji ɓe moƴƴina ñaameteji ɓe sakko julɓe musidɓe maɓɓe ɓen ɓe huntina ɓe. haray minen kadi min adoptani en min initiani en nden feere ɗon ka meɗen Konakri ɗo wawari yaajude taw sabu feere nden koko pullo wiyata kon gerto no faala jalde kono ngal ala ɗakkude ma ngal ala wokkude ma ngal ala kuupi. neɗɗo no faale waɗugol ko moƴƴi tawa ko feere nden woni juuɗe makko ɗe woni hewta hoore. haray min fuɗɗino ɗum rowani Konakri ɗo falillahi alhamdu. marsiri en e Carrefourji ɗiɗi, marsiri en e duɗe wano 3 ha 4, marsiri en e juuliddaje 3 ha 4. nde ɗo hitande kadi min lanci même programme Konakri ɗo ko woni fewdo ɗo on taw ko juulidde wotere e duɗal gotal min wawi tabitude mum taw sabu jawle ko gollirte kon wawari heɓade taw wano e nden ɗon juulirde kamen tabiti ɗon nokkure kamen waɗande nde ɗo yewtere ɗo nin ko telenen valeur de 600 à 700 mille woni ko defete ñallal ɓe. tawti noon harana ko yarete kon tawaka, tamaro tawaka, bisap e jinja tawaka e café ko wulnete kon ko defete kon c'est dans les 600 à 700 mille francs guinéen par jour. joni noon ɗum ɗon o gandi ko buuɗi buy noon ko teleden $100 noon fewdo ɗo ni. donc haray miɗen fonti juuɗe tori jama on ballal. contact on nde ɗo hitande ko contact goto men jonni. numéro mo administrateur on jonni on ka lawol kisal ɗo windi wonde voici le numéro du chèque le 622 27 11 67. ko ɗo numéro min waɗi repère nde ɗo hitande fi wallitorotoɗo addugol ka Orange Money kala mo Allah tabaraka wa taala taaqinani. so tawi kadi na ka Orange Money on tigi wawi addude, si tawi o noddi oɗo numéro no ka WhatsApp no ka Telegram o contacti oɗo numéro min jonnaymo inde e inde sukaɓe wonɓe dogande ɗum ɓen inchallah tawa ɓe waɗa e adresse on tigi ya yaltina buuɗi ɗin e ɗi soode ñaameteji ɗin ma ɗi wallitore e fi huntariji ɗin. haray ko teddungal moɗon eɗon teddinira ndu ɗo muradu
kala falaɗo pati sikkude ara e dambugal ngal ino udditi sen heeɓi ko yonata wawi luttude ko fuɗɗoroɗen hitande arore inchallahu en waɗay ɗum rowani ko luttinnoɗen kon buuɗi ko luttinnoɗen kon seeɗa e sukkar en yeeyituno hawten ɗen buuɗi marɗen ko ɗum fuɗɗorde nde ɗo hitande kono nde ɗo hitande no manki tekkugol ngol taw jama o no tora yo wallito no wawade hewde ka Carrefourji taw ko à partir de janngo sappo suumaye on ko janngode sappo ne Mouhammad janngo sappo suumaye on le 10 Ramadan ñande le 10 Ramadan ñande sappo on janngo woni ko min faala yaltude sukaɓen hewta ka Carrefourji prépara ko huntorte kon habbo jama on wallitoɓe ɓe hunto inchallah hara meɗen fuɗɗorde sengo rond-point Kagbelen ɗo jama on no tora ballal e fi muɗum kala mo Allah tabaraka wa taala taginani feere muɗum sabu yi'ugol baraji kone mum kon e yi'ugol si en wowti ɗum lagine ɗo newede molanade waɗanay jama meɗen on haray jama on tampata moƴƴa ka embouteillage ji o yiyay goɗɗo no hoori himo ka tumbere embouteillage ta ko ndiyam ɓuɓuɗan ndiyam glace woni ko taƴirta ɗum kadi e hoore jilodiral eɗen andi noon ko ɓuuɓi kon pandi ma ko wuli kon pandi docteur ɓen no conseillé en wonde ɗum wota horuɗo taƴir ɗum no adda probléme goo ka reedu haray ko ɗum waɗi eɗen darude tamaro daren kafe hara ko ɓuttinade e daren boyri hara ko ɓuttinadi e futi e doori e ko waywa muɗum ko ɗum wonde wallitorde inchallah e ɗiɗo nokkuli ɗi installé ɗen e muɗum fi ndiɗo humtari so ɗon gasi sengo kami darnata yewtere nden ɗon ka lewru suumaye ɗo wakkiloɗen ɗuɗɗinen du'aji ɗin ɗuɗɗinen du'a sanga humtariji ɗin ɗuɗɗinen du'aji ɗin ka huntari annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maki inna lissaimi inda fitrihi da'watun la turaddu ɓe maki neɗɗo horuɗo no mari du'a mo du'oto sanga huntari makko ndin on du'a ɗon wona o rutteteɗo on du'a ɗon o feelata on du'a ɗon o tultata Allah jaabinemo inna lissaimi andu no wodani neɗɗo horuɗo inda fitrihi sanga huntari makko ndin sanga tayre makko ndin sanga o taƴata korka makko kan himo mari du'a la turaddu la yuraddu on du'a ɗon ko jaabotoɗo karama koɓɓen hiɓe yewti o hadise ɗo ko heewi woɓɓe wi inna lissaimi inda fitri on ɗo ɓe wi ko ñande juldano no yi'a karama koɓe majoritaire o ɓurɓe hewde ɓe wi'i ko sanga o huntoto ka futuro ko gonfiro ɗon ɓura yarede ko ɗum kadi ɓuri lollude ko ɗum kadi ɓuri jikkirde dalilaji ɗin wonde si neɗɗo horuɗo o ari ka huntagol o toriki Allah o waɗi du'a on du'a makko ɗon ko du'a mo fogata o jaaboto inda fitrihi on woɓɓe wi ko sanga o woni huntade woɓɓe wi ko ka o ari ɗon fi huntagol woɓɓe inni ko ɓawode o gayni huntagol ngol karama ko ɓen junni en kala banteyagal e ƴoyre ɓe inni huulan ɗin tati sa ɓattike ka huntotoɗa ɗon fewdo huntagol ngol hebbin du'a si a natani huntagol ngol e nder huntorgol ngol du'oro hen sa gayni huntade kadi hebbin du'a sabu neɗɗo horuɗo nde mo hunto ko du'oto kon Allah jaabinayi hara en hejjitari ɗum hara en welsidaki ɗum inchallah mi darike go sengo ɗo wa sallillahumma ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu